postao sam zvezda. Vreme je da odem iz tičijeg gnezda. Majko, postao sam zvezda. Želim da na licu I veliko ljudi, danas radimo dalje Jiraiya Kashin Koji. Moje ime je Matex, a vi ste Matex Clan, samo ako se subote. Neki misle da je Jiraiya otac Kashin Kojija, a neki misle da je Jiraiya Kashin Koji. Kashin Koji mnogo liči na Jiraiyu, obojica imaju linije na licu, mogu da prezivaju žabe, a također Kashin Koji je veoma dobar korisnik vatrenog stila kao i Jiraiya. Masashi Kishimoto je i sam rekao da Jiraiya više neće ubacivati u priču, možda Masashi Kishimoto laže. Možda će se Jiraiya vratiti u priču, ako da, onda je on Kashin Koji, nevjerovatno će Kashin Koji izdati kar organizaciju. Hvala na gledanju, lajkujte video, a mi se do sljedećeg videa vidimo, pozdrav! Sredit ću ga ja, ispunjeno srce moje jača me. Letimo, sada je jasno kao dan, ostvarit ćemo tamo naš san.